Gospodin Blažević Mesud. Pozdravljam sve prisutne, kao i sve one koji prate rad Skupštine na bilo koji način. Moje pitanje se odnosi na ogrjev i grijanje u osnovnoj školi u Ljubiji. Imam informacije da pogotovo škola u Donjoj Ljubiji ima problema sa grijanjem, da su roditelji prisiljeni tamo sami faktički grijati tu djecu, pa bi zamolio načelnika ili bilo koga da mi odgovori ako je to istina, ako nije istina da se ispita, a ako je zaista istina onda bi bilo fer i korektno da opština riješi taj problem na bilo koji način. Mada ja znam da ministarstvo bi trebalo o tome da vodi brigu, ali naša su djeca iz naše opštine, a Ljubija je malo udaljena od nas, pa da ne bi bilo jedino što si dalje, niko ne brine o tebi. Znači, dobro bi bilo da se ovo pitanje riješi, jer bilo bi sramno da moraju roditelji i ogrev, da se nabijaju ogrev za svoju djecu. Hvala. Hvala, gospodin Blažević, načelnik opštine. Vi znate da je osnovno obrazovanje potpuno u nadležnosti ministarstva i da mi nemamo nikakve nadležnosti ni na ličnim dohodcima, ni na materijalnim troškovima osnovnog obrazovanja i da se oni griju na bazi vjerovatno nekih računa koji dostavljaju ministarstvu. Znači mi zaista u našem budžetu i ove godine i za iduću smo predvidjeli samo dio sredstava da pomognemo neke aktivnosti u školama koje su neophodne, iako nemamo nikakve zakonske obaveze za to. Ja ne znam zaista za ovaj problem u Ljubiji, jer mi imamo 12 škola, samo se 3 griju na, u stvari svi 12 se grije na drvo i ne znam otkud sad problem samo u jednoj školi kada imamo još 11 škola i niko se nije javljao kao problem. Zaista ne znam i pogledat ću šta je to, međutim naš problem je što ministarstvo neće da plaća troškove za naše škole u gradu gdje ima centralno grijanje. Mi uporno podvlačimo da prihvatamo, stalno se govori da jeftinije drvo. Jeste tačno jeftinije, to zna svako, i u kući je jeftinije drvo nego mazut, nego nafta. Međutim, ovo je grad ima svoje uslove života i rada i mi prihvatamo da se grijanje za naše škole plaća u istoj visini kao i grijanje za banjalučke škole. I ministarstvo nikada neće da nam odgovori na to pitanje i mi ćemo sad poduzeti mjere i već smo poduzeli prema direktorima škola, jer rade suprotno odlukama opštine i bit će kažnjeni direktori škole i kažnjavat ćemo i sve dotle dok se taj odnos ne reguliše, jer zašto bi od Prijedora neko pravio drvarnicu, mi ništa ne tražimo nego samo jednake uslove za sve. A ovo za Ljubiju ću vidjeti, jer zaista kažem otkud jedna škola da ima problem, a ne ostalo. Hvala.